Tugiye kugaruka noneho ku itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, aho ubuyobozi bukuru bwaryo bwatesheje agaciro ukuva mu mujyi wa Uvira byakozwe n'ingabo za AFC M23. N'itangazo bahaye umutwe ugira uti itangazo ry'ingabo za leta ryo kuwa 20 Ukuboza 2025 ku kutagira agaciro uko kuva mu mujyi wa Uvira n'inkengero zawo kwakozwe n'ihuriro AFC M23 RDF. Batangiye bagira bati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zamenye binyuze mu bitangazamakuru ibyavuzwe ko ingabo z'u Rwanda RDF n'abafatanyabikorwa bazo bo muri AFC M23 bivanye mu mujyi wa Uvira n'inkengero zawo. Uku no kuyobya itangazamakuru gusa kugamije gushuka ibitekerezo by'abaturage b'igihugu n'abisi yose, kandi nama yaragamije gukoresha nabi icyizere cy'abahuza b'Abanyamerika n'Abanyakatari hagamijwe kugabanya igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku gihugu gitera n'ingabo zacyo zigaruriye ubutaka. Uku kuvuga ko bavuyeyo ni guhuza na gato n'ukuri kuboneka ku butaka, kandi kugaragaza ku mugaragaro kutagira umutima mwiza kwa leta y'u Rwanda mu kubahiriza ibyo yiyemeje hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington. Icya gatatu, imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu, societe civile n'abaturage bacu bo mu bice byaho babonye kandi bakomeje kubona ko ku butaka ibyo kuvayo bivugwa bitigeze bibaho kandi atari ukuri. Icya kane ngo niyo mpamvu FARDC zitangaje ibi, ngo ndavuga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangaje ibi kugira ngo zimenyeshe rubanda, zerekane ibimenyetso, ibikorwa n'ukuri kugaragaza ko uko kuva mu mujyi wa Uvira bitigeze bibaho mu buryo bufatika, kandi bigaragaza ko abarwanyi ba AFC M23 RDF batigeze basubira mu birindiro byabo bya mbere bya gisirikare, ari byo byari kuba ingaruka isanzwe yo kuvayo mu mujyi wa Uvira bivugwa. Ibyo ni bikurikira: kuba hari kugaragara no gukomeza kuboneka ko barwanyi n'amatsinda yitwaje intwaro ya M23 AFC RDF niko bari kubita muri iri tangazo, babyita coalition M23 AFC RDF. Bari kuvuga ngo kuba rero bakomeje kugaragara mu mujyi wa Uvira n'inkengero zawo, bakaba bakomereje koherezwa mu bice bitandukanye by'uyu mujyi, bafashe ahantu h'ingenzi kandi bagenzura imihanda imwe n'imwe. Ngo mu gace ka Uvira rwagati hari abasirikare benshi b'Abanyarwanda baboneka ku mugaragaro bambaye imyambaro ya polisi y'u Rwanda cyangwa imyambaro isanzwe y'abasivile. Bahavuze imyambaro ya polisi y'u Rwanda, uniforme ya polisi y'u Rwanda. Abandi banabonwa ku cyambu cya Kalundu no ku mupaka uhuza Burundi ku ruhande rwa Kongo. Ngo gukomeza gushyiraho no gukoresha bariyeri n'ibigo byo kugenzura byashyizweho n'iyo mitwe yitwaje intwaro bigikora bikabangamira urujya n'uruza rw'abantu bicuruzwa mu mujyi wa Uvira n'inkengero zawo. Bakomeza itangazo bagira bati kubura gusimburwa n'ingabo za leta FARDC kwa nyine ngo bitarabaho, nta gufata imyanya ku buryo bufatika kwakozwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa n'inzego z'umutekano zo mu bice byaho kwigeze kugaragara. Nuvuga ngo FARDC ntabwo yigeze igaragara isubira mu mujyi wa Uvira. Bakomeza bagira bati iterabwoba rishingiye ku kubangamira, kwambura ku gahato, ihohoterwa, ifatwa rifungwa ritemewe n'amategeko n'ubundi bugome bikorerwa abaturage ba Uvira no mu nkengero zaho n'abarwanyi ba M23 AFC RDF ngo byemezwa n'ubuhamya butandukanye. Ibikorwa bya gisirikare bikorwa nijoro mu mujyi wa Uvira no mu bice biyegereye, byemezwa cyane n'ingendo ziteye amakenga n'irondo ry'abitwaje intwaro batatangajwe mu duce dutandukanye tw'uyu mujyi, bigaragaza ko uyu mujyi ugihari cyangwa ukiri mu maboko yabo. Bakomeza bagira bati itsinda rito ryafashwe amashusho rimaze kuva mu mujyi ryerekeje mu misozi
y'ibyanya byo hagati n'ibyanya byo hejuru bya Uvira rihiga bagira bati bagira ngo bihisheyo irindi tsinda ryerekeje mu byanya byo hejuru bya Fizi rigamije kwihuza n'imitwe yatwirwaneho na Red Tabara mu gihe irindi tsinda ryageragezaga kuzenguruka mu bigo bitandukanye bya gisirikare bya FARDC rinyuze mu misozi ryerekeza Ifizi. Ngejo bundi n'uyu munsi habaye imirwano hagati ya FARDC n'ingabo z'u Rwanda Ikisekezi ahantu hahoze ho muri kilometero kimwe cyonyine mu majyepfo ya Makobola, no kuvuga hafi kilometero 35 mu majyepfo ya Uvira ku muhanda ujya Baraka. Cya gatanu bagize bati byongeye kandi byemezwa n'uwitwa Wiringoma umuvugizi wa FM23 muri video yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga aho yavuze ko nta na rimwe FM23 izava mu mujyi wa Uvira. Ntibishoboka kuvuga ko bavuye Uvira ariko icyarimwe bagakomeza imirwano mu mujyi no mu bice byegereye ndetse na kure yawo kurusha kilometero 30. Uku kwanga kuva muri Uvira n'inkengero zaho gushyira abaturage mu kaga gakomeye gaterwa n'iyo mitwe yitwaje intwaro n'ihohoterwa ryabo rikabije. Icya gatandatu, FARDC zemeza ko gutangaza ibintu mu magambo gusa ari kimwe mu mikorere isanzwe ya leta y'u Rwanda imenyerewe ku amayeri ya gisirikare, uburiganya, amacenga, gutinza nkana ibiganiro, kugira nabi abandi kandi cyane cyane gutubahiriza ibyo yiyemeje n'ijambo yatanze. Icya karindwi, niyo mpamvu FARDC zisaba abahuza abanyamerika n'abanyakatari hamwe n'umuryango mpuzamahanga kudahagacira amatangazo aturuka ku banyarwanda n'abafatanyabikorwa babo ba AFC M23 biyemeje gukomeza imirwano batubahiriza na gato amasezerano ya Washington n'icyemezo cya 2773 cy'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Icya munani ari nacyo cya nyuma, FARDC iri guhamagara umuryango mpuzamahanga umuryango w'igihugu n'umuryango w'isi yose cyangwa umuryango mpuzamahanga kutijijisha kuri ayo magambo y'ibinyoma. Izi ngabo zikaba zizeye abaturage ba Uvira n'inkengero zaho ko hakozwe kandi hakomeje gukorwa ibishoboka byose kugira ngo hasubizweho ububasha bwa leta kandi abaturage b'abasivili barindwe, zibasaba gukomeza kuba maso no kumenyesha inzego zibishinzwe n'inzego zacu z'ubutasi buri gikorwa cyose giteye amakenga. Ekenge Bomusa Fomis Live, General Majoro umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni washyize umukono kuri iri tangazo. Ndabashimiye. Ni Pilot News TV.